Volám sa Eva Vojtiech. Som fyzioterapeut a terapeut tváre. Naneste krém. Technika číslo 1. Uvoľnenie fascie. Opakujte 6 krát na každú stranu. Technika číslo 2. Miesenie v 3 pásmach kliešťovým úchopom. Šesť pohybov v každom pásme. Opakujte na druhú stranu. 3. Poklepávanie v 3 pásmach. Šesť pohybov v každom pásme. Opakujte na druhú stranu. Technika číslo 4. Miesenie pier. Číslo 5. Miesenie čela. Každý pohyb opakujte 6 krát. Masáž ukončite poklepávaním. Vyskúšajte to hneď teraz. Overte si, že to funguje.